एका लेखान पळयल्यार आयची बारीस समतोल सुवार्ता. एकडच्यान जेजू कोण म्हणल्या सवालाक तूं क्रिस्त म्हणून जाणवायची जाप दिवचो आपोस्तोल पेद्रू. आनी दुसरेच घडये जेजूच्या अंत्याविशीं सूख समजून उचारून जेजू तावन मुजे सरशिलो पयसर सैताना म्हूण सांगून घेवचो आपोस्तोल पेद्रू. आपोस्तोल पेद्रूण आखरेक तरी जेजूक समजून घेतलो म्हणून चिंतल्यार जालें उलटाच. जेजूक ताणें संपूर्णपणे अपार्थ करून घेतलो. जेजूक पेद्रून अपार्थ करून घेवंक कारण इतलेंच जेजून आपल्या कष्टा मरणांनी जिवनपणा विशीं दिल्ली शिकोवण. ती शिकोवण जिरोवंक पेद्रूच्यान जालें ना. पेद्रू प्रकार वा मनशान चिंचे प्रकार जेजू कष्टां दुखी वळवळ्या मरणा प्रतिबंधक सकत आसलोलो. जेजू हे संवसार येतानाच कष्टां संकश्टां विरोध वॅक्सिन घेवनूच आयला म्हणलें चिंतप ताचें. हे लॉजिक वा राजांव स्पश्ट तरान मनशाचें म्हणून जेजू सांगून दिता. देवाचें लॉजिक आनी राजांव विंगडच. ताका ताच्या कष्टां मरणां खुर्सा आनी जिवनपणां तावन विंगड करूंक जायना. हे खंयच्याकी तो प्रतिबंधक वा इम्यून न्हय. हेंच तें देवान चिंचे प्रकार चिंचें चिंतप. परत आनी परत जेजू आपल्या कष्टां मरणांनी जिवनपणा विशीं सांगून दितलो. कित्याक हे वरवीं मात्र जेजूची खरी वळख आमकां जातली. खुर्सार जेजूक वळखलो मात्र देवा परी चिंता. जेजूक ताच्या खुर्सातावन मेकळो करचो मनशा परी चिंता. सैतानाचें काम हेंच. जेजूक ताच्या खुर्सा मरणातावन मेकळो करन मनशां परी चिंतूंक करचें. सुवार्ता देवा परी चिंतूंक शिकयता. सुरवेर तावन अखेर पर्यंत मार्काची सुवार्ता देवा परी चिंतचें म्हणलें वक्ल घालूनच वाचूंक जाय. कित्याक मार्काची सुवार्ता सुरू जावचीच तशीच. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुतारची सुवार्ता म्हणून ती सुरू जाता. देवा परी चिंतचें सुवार्ता समजूनची चावीस सय. अशें वाचताना देवान चिंतचे परी म्हणजे जेजूच्या उतरांक करण्यांक आनी जेजू विशयान सांगून दिल्ल्या सर्व गजालींक विशेष गुमान दिवन ही सुवार्ता संपूर्ण तरान वाचची पडटली. जेजूच्या कष्टा संकश्टांत खुर्सा मरणा आनी ताच्या जिवनपणान ताची वळख स्पश्टपणी आमकां जातली.